Đúng rồi.
Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu nilibatizwa ili kujua ania anachelo uo ya episkopi shidu ni chapo tish pale maemi kile manyeni Gulu Archdiocese. Eti emishma deti kiwa mandane ni Ecclesia Lei Katolika Pajikwenda nia kwa Episkopi Rafael mmoja wa Korat Dr. Archbishop kwa Mungu Chapo Manakeni iwewa Roja Episkopi imekuwa indulgencia meke nyo Episkopi meke wanadek orache orma eni karimo yipra wiru nindo pasadende maleni Uganda Roja Episkopi umekiwa indulgencia mirache manbende ti ewekiwa kinema ewekwa shizu chapo tispairanyeni kulu ewekwa bende ku indulgencia matabimeko ada wikere wabichapo watu ishizo kikulu indulgencia utie gracia maweku dogo maweku fuoji dogo manuanu mawanuan karimuno mageni zilale dogo madono rashwiki tuladuweko sacramento di penitencia wangeri mabari ya dogo wekwa uredi komwa kaditende duweko rashwiki kumwa asu rempardon komwa don indulgencia majumi kukiwa konyo pi rusu wangre madeni ansiro ne fort pi rash mawatimu anao mako anao mkeni bila por kanyo imam penitencia ikari penitencia padre biku iritish moku mama bitim makai time dugu beri wekre endo asu leto ma dugu beri kelo kontano dugu mwa kelo kontano atingla por ni kwa asu majibapika shwala tuyo beri kanieni ma asu kikoko don indulgencia majabu sukubiyo kawani mechero ushu kwa konana makwanwani Inuangu gracia ni indulgencia madeni makwati gi maegi Rachel mago mamak sacramento di penitencia ikilidu kirario iwan nidumatike nyo ingeye ma indulgencia madeni kaladania dijo magi Kalau dulu dari sakramen itu penitencia, dari orang kafir itu nanti rahasia main indulgencia kita menuanya, mantu macam penitencia ini siapa kawan itu militerio kami kawan di sini wang, dari wang, materi, wang rahasia materi. Dan militerio mama tu sini Ino kode gracia indulgencia maeni utienia makumuridi kukomunio maleni didri ku Yesu Kristo di Eucharistia ado mira degene makulega di pa wego maleni papa malega maeni utie wego matie polo lege wanachel murende Maria lege wanachel man woro beri won kuwon tipo
Fumukende Majapiskopi Shoku Kamelo Nia Makuatin Nakule Gracia Mahende Dom Kawani Omitu Omikare ni Majapiskopi Wakalikiwa Indulgencia Mahende Kalo Bigwa Mkisa Kumwa Ma Mabishaku Wado Mkishetu Kwae. Yesu Kristo. Karoli Ajolo Wanamotude Wale Kuchamba Kakini Se Abuweku Abuweku Kakongo Abuweku Kulu Abuweku Azele kwa mishona atie kuru pero kaji ndo ukoja neno naona shukuru hizo wakana meshile atie kuru akwaya kudishi akwaya Ismu Ucemi Ismane Mungu Leo Ukweleo Mungu Ukweleo Umenisa Ulunisa Mungu Uwae Mene Mungu Jadi
Vogliamo che vogliamo le comunque come sentiamo,